الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini, Kamis 24 Juli 2025 Masehi atau bersamaan pada tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cakwisan ba'da solat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ki Agus Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همة الشياطين تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. على نية الفتح والمنخ والرسوخ والصلاح البدن والروح وتوبة النص وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسسة المسجد الأقوم وأعوانه ببنائه ومعلمه به ومعضبته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدارودين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة سيد العلامة الشيخ أحمد المرزوقي ووالديه ومشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وإلى المؤمنين وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي صنغو وإلى روما جنك بنت حميمة يا مسلوها محمود وإلى أرواح سادتنا الصوفية وجميع الأعلام من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. شاء لله لكم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه والسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia,
Syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulullah Azam Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian, sore ini kita sampai kepada bait yang ke-12 daripada Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allama Al-Hadibillah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamatihi fi dunya wal akhirah amin. Wa qala radhiyallahu an wa jaizun fi haqqihi min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Sifat jaiz dan jaiz fi haqqihim di dalam hak para rasul min aradin daripada sifat manusia bi ghairi naqsin tanpa mengurangi derajat dan martabat mereka yang tinggi ka khafifil maradi seperti sakit yang ringan. Jadi para rasul hadirin selain punya sifat wajib mustahil juga punya sifat jaiz. Sifat jaiz ini yang ada pada Rasul adalah sifat manusiawi. Sifat manusiawi manusia yang ada pada manusia. Tetapi tidak mengurangi derajat harkat martabat mereka yang tinggi. Contoh misal ka khafifil maradi, sakit yang ringan. Jadi walaupun mereka adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi dan rasul yang memiliki sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Namun hal itu tidak akan melepaskan mereka dari fitrah kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Yang namanya manusia ya tetaplah manusia. Hikmahnya para nabi, para rasul khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita ini oleh Allah, hamba-hamba Allah. Mereka adalah golongan dari bangsa manusia sendiri. Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi bangsa manusia. Pertanyaannya, kenapa tidak diutus dari bangsa jin atau para malaikat? Hadirin, para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan menjadi sebagai uswatun hasanah. Contoh kita. Kalau malaikat, kehidupan malaikat mana nak nyontohnya kita? Kita kan manusia. Tak bisa kita berperilaku, berbuat seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Begitu juga bangsa jin, kan beda. Walaupun sama-sama makhluk Allah, sama-sama hidup, tapi kehidupan kita dengan bangsa jin itu beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana untuk menuntun kita menuju ke jalan Allah, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Jadi uswatun hasanah adalah para rasul yang diutus oleh Allah kepada kita semuanya adalah golongan bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kamu sendiri, dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum, yang sangat prihatin terhadap bencana musibah yang menimpa kamu. Harisun, yang sangat berharap agar kamu semuanya beriman kepada Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang yang beriman beliau sangat berbelas kasih dan sayang. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena Nabi Rasul yang lain, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita sebagai bangsa kita, bangsa manusia sama seperti kita. Jadi kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini pernah dilakukan juga oleh Nabi. Tidur, kita tidur, Nabi juga tidur. Macam mana tidur yang benar? Menurut cara Nabi. Kita makan, Nabi makan. Macam mana makan yang benar? Menurut cara Nabi. Kita usaha, kerja, Nabi juga usaha, kerja. Macam mana cara usaha kita, kerja kita untuk mendapatkan rezeki yang halal? Sudah ada contohnya bagaimana cara Nabi berdagang, Nabi pernah mengembalakan kambing. Hadirin, pendek kata, apapun profesi kita, apapun status kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebagai seorang pemuda, Nabi pernah menjadi seorang pemuda. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, Nabi juga sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita punya bini sikok, Nabi juga pernah punya bini sikok, itu Siti Khadijah. Waktu itu Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Cuma satu isteri Nabi pada waktu itu, cuma Siti Khadijah. Selama 25 tahun. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lagi. Jadi kalau punya bini 2 ada contohnya, bini 3 ada contohnya, bini 4 ada contohnya. Kalau kita sebagai seorang pedagang, Nabi seorang pedagang. Kalau kita sebagai seorang guru, Nabi juga sebagai seorang guru. Kalau kita sebagai seorang tentara, Nabi juga sebagai seorang tentara. Kalau kita sebagai seorang panglima perang, Nabi juga sebagai seorang panglima perang. Kalau kita sebagai pemimpin, Nabi sebagai pemimpin. Nah, jadi apapun kita, siapapun kita, apapun status kita, apapun profesi kita, suatu hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Hadirin sekalian. Jadi para nabi, para rasul, walaupun mereka mempunyai sifat yang sangat sempurna, tapi tetaplah mereka sebagai manusia. Manusia yang mempunyai sifat-sifat manusiawi. Manusiaan yang ada dalam dirinya. Seorang rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia yang lain seperti kita. Cuman walaupun manusia Nabi Muhammad itu, tapi tidak seperti manusia biasa. Sayyiduna Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Sayyiduna Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad adalah manusia, la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Jadi diperumpamakan Nabi itu seperti permata. Nah, kita ni batu kerikil. Jadi walaupun sama-sama batu, Nabi itu batu permata, kita batu kerikil. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan ya Muhammad, innama ana basyar, sesungguhnya aku manusia mislukum seperti kamu. Jadi aku manusia seperti kamu, tapi dapat wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita tak dapat wahyu itu. Itulah yang membedakannya. Walaupun sama-sama manusia, tapi Nabi tidak seperti manusia biasa. Hadirin, para rasul memiliki sifat serta melakukan aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya.
Sudah tentu yang dimaksud adalah perilaku dan sifat-sifat yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka di mata manusia. Seperti makan, minum, tidur, sakit, dan sebagainya. Jadi Nabi makan tak? Makan. Nabi minum tak? Minum. Nabi tidur. Nabi juga sakit. Nabi punya isteri, Nabi punya mantu. Nabi punya anak, Nabi punya menantu, Nabi punya cucu, Nabi punya keluarga. Nah, jadi hikmahnya untuk kita, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan beliau, hendaklah kita jadikan sebagai contoh. Jadi seperti makan, cak mana makan yang benar, makan cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi, sakit cara Nabi. Maksudnya Nabi kalau sakit ada butuk-butuk kan. Kita ni kalau sakit kalau butuk, nah ngapalah Tuhan ni. Namanya nyakitkan aku ini. Namanya ngapalah Tuhan ni. Nah, tak boleh. Dan orang yang sakit itu hadirin ada kabar gembira dari Nabi. Barang siapa yang sakit 1 malam, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Orang yang sakit 2 malam, Allah ampunkan dosanya 2 tahun. Orang yang sakit 3 malam, kharaja min zunubi kayami waladat ummu. Niscaya dia akan keluar dari dosanya sehingga keadaannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau pacak kita kaget-kaget, kalau nak mati sakit dulu cak 3 hari. Sakit cak 3 hari. Jadi kalau kita sakit 3 hari, kita akan keluar dari dosa kita sehingga keadaan kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hari keempat mati kita. Mati tanpa dosa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan mati ngejut. Kita berlindung kepada Allah, jangan mati ngejut. Kenapa? Karena kalau mati ngejut itu dia kata kafarah lagi. Dia kata apa? Penghapusan dosa, langsung mati. Jadi Allahumma inna a'udzubika minal mauti fujaatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati seketika. Jadi mati seketika, mati mendadak itu adalah bagi orang-orang solehin. Bagi orang-orang solehin, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu hadiah dari Allah untuk mereka. Sehingga mereka itu tak lagi merasakan sakit. Sakit, apalagi sampai dia nama di rumah sakit. Kadang-kadang kesian kita tengok orang sakit. Dia sudah sakit, kena sontek pula. Dah sakit, nambah sakit. Sudah sakit, kena impus pula. Cucuk jarum tu sakit kan. Sudah sakit, nambah sakit lagi. Apalagi dibedah dan sebagainya. Nah, jadi bagi orang solehin, bagi orang yang dicintai oleh Allah, mati mendadak itu adalah hadiah dari Allah SWT. Tapi bagi orang yang bukan orang solehin, bagi orang yang banyak dosa, mati mendadak, wow, balak besar itu. Balak besar. Kita ni belum tahu apa masuk kelompok orang solehin, apa macam mana. Kita masih berdoa. Kita masih mohon kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang solehin. Hadirin, nah, sedangkan perilaku yang dapat merendahkan derajat kerasulannya, mereka tidak pernah melakukannya. Jadi para nabi, para rasul tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dapat merendahkan harkat, derajat dan martabat mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Ada. Dan juga mereka walaupun sakit, tapi sakit yang mereka derita juga tidak sampai merendahkan derajat martabat harkat mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Sakit-sakit yang tak lemak nyebut kenyau kan, itu tak pernah terjadi pada seorang nabi dan rasul. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia biasa. Kalau kita manusia umum ini, ya sering juga kita melakukan perbuatan yang tak pantas, yang tak baik, yang tak senonoh, yang bisa merendahkan harkat, derajat dan martabat kita sebagai manusia. Tapi tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Juga sebagai manusia, orang-orang hadirin yang lain pernah juga sakit, sakit yang tak lemak, yang nyebutnya kena aid misalnya, atau sakit-sakit kelamin dan sebagainya. Ini tak ada pada diri seorang nabi. Jadi harus kita fahami, maksudnya para nabi, para rasul semuanya adalah
dari bangsa manusia. Hikmahnya supaya kita sebagai manusia bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan yang baik, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, baik dalam urusan hidup keduniaan dan juga sebagai contoh dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf wal muhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassa wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.